Pa najbitnije je biti da narihtaš žice kak igračima paše, pogoditi kilažu, raditi u vremenu kad njima paše prije meča, dan prije meča. To sve zavisi od igrača individualno. Ako je reket loše našpanan, igrač gubi samopouzdanje, nema kontrolu i jednostavno bi mogao vrlo lagano zbog toga izgubiti meč. Pa ima i neugodnih iskustava na turnirima, često sa španjerima prije dođete pa jednostavno špana pretvrdo ili premekano i zna biti raznih situacija, tu umaguje španjer je Dado i ko Dado nikad rijetko ima primjedbi, tako da sve je okej. Tata to radi od 87. 8. Ja to od malih nogu radim isto. Tako da je prošlo jako puno reketa kroz naše ruke, a i dosta smo se školovali oko toga. Kada španaš jako, loptice lete kraće, ali imaš bolju puno kontrolu. A kada španaš slabije, loptice lete dalje, ali imaš puno lošiju kontrolu. Recimo imaš igrače koji španaju 14 kila, a imaš igrače ko Melcer koji španaju recimo od 30 do 33 kile. Znači ako ja fulam njemu kilu, ta loptica će letiti metar dalje. Pa iskreno ovdje stvarno imam super odnos sa ovim španjerima, s Dadom i Gogom i ja mislim da su oni u nas jedni od najboljih španjera i stvarno treba i pohvaliti i zahvaliti im. Ipak je to jako važno za sve tensače da sve štima osim tenskog dijela i ovo popratno. U biti kada jednom dobe tvoje povjerenje, onda sve tebe pitaju koji je reket, kakav reket, zašto taj reket, šta bi mijenjali. Ljubav bi recimo našpana 8 reketa, danas recimo igram pravim 8 reketa i desi se kiša kako se sad desila. Svih 8 idu dole. Sve se reže, makar nije ni taknuo rekete, nije ih ni izvadio iz vrećice. Sve se reže dole i opet se špana drugi dan da bude friško. Obitelji Hofstetter koji su veliki profesionalci, tako da ja radim s njima i tokom godine po svijetu, tako da sam jako zadovoljan s tim servisom, stvarno odlično rade svoj posao.